Watani kende to chaweru da idatu na iya mayara to kritori to kende to I oroboru ari. Watano ya Azimio koneka ukadhabune ne kiri a minister Obiero Barbachali. Gavana Njoki kuwata mbaru Rais Ruto kolo tatungire bamaba Azimio kanjo ne a minister onde amero bona ni tekure kwanirwa kumane nontubo. Karibu mwanya kuma kaunti ya Tharaka Nithi kuria Ruto kuingia mawirani kiario erigeri nteriyu. Suzaningo Gemuindo kuri MCS bameru batekarite kawera getene na boyode bamyadene bakyora niwa kuria kono ni utungeria wangabana kawera. Manaitwa madhidi ya oroboru ari ni Maureen Kiremina ngeto Phineas. Imana tudo tukwata nero mwankamudia no kedro kyulo nyome neto kuina kalono ndeto chewero daidatu ikambiria daicho chungwa. Kire ntumirie kimudenyo yeruare Rais Ruto no lotete atungeri mutungeri obra kayo pio anayi bukarigetiwa ODM John Badi na anini na Ali Joho na kinyawe klifo baranya kire kanje kia minister baberu baranende diritaichala ureware Attorney General Justin Muturi ni oyukitia kanya Moses Kuria kirwangiro public service na Kipchumba Murkomen edira kinenkero rwangiro michedo na Kinyandu Kimbidi Salim Vuria Dr. Alfred Mutua na Rebecca Miano kinyabuna inde ibachoketwe kanjone Nyuma ya igoro mutungirwa mugongo kugarwa niteka na korotande ndware kumakirwa ngirokaria na kumuruta kirwa ngirwarera na mito arare vira gichinchena na soipantuya na ndina Rwanda Daktari Ruto nethirite akirota bangi bama waziri bawe 10 na akionania gutegera kinya bamwe baumite kumakirute rurekani na thirikari arorotete mukaigitwa kiama kia ODM John Badi kirwangirwa kigina anini ba kiama kia ODM Omwari Hassan Joho kirwangirwa wenji wa Maiga Jagoro na Wycliffe Oparanya kirwangirwa Iwanda wamwena kwithiro rotete mutongirwa baraka ikire mbunge nene Opiyo Wandayi kirwangirwa Mainya Ministry of Energy and Petroleum amwena kwithira mutongerwa mugongo na atiurire mawaziri barabakuru na ndiba mwebao bonekene kaire taiji wa kabere Justin Muturi agechogwa kirwangirwo ritingugi bamwingi na wororare waziri wa barabara na ukamati Kipchumba Murkomen ethira agechogwa kirwangirwa mbeu mbithi na michezo Alfred Mutua na wethira agechogwa kirwangirwa riba Kirisari Moyorora ari waziri wa wenji wa Maiga Jagoro na wethira agechogwa kirwangirwa biashara na Rebecca Miani ethira agechogwa rwangina rutari na Stella Soirangati ethira akiorotwa ari waziri wa miombere na untwire Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. Mutongeria uju wa mugongo akiaria ethira akiuga baba kamutetheria bunene kugarura na gukiria mugongo jwa Kenya. I will be forwarding additional names to Parliament for vetting prior to appointment based on the understanding of the Cabinet's essential role in driving the transformational agenda that makes Kenya a better, more just, and more prosperous nation for all of us. Once constituted, the new cabinet will steward our transformation agenda that is already in place in providing effective and efficient public services, expanding opportunities for employment and wealth creation, and creating a tide that lifts every boat. Akiongera Daktari Ruto na ugete kanyaga kuritaniria kugina mirengo mwanya niki untu ikenene nkuru kia thinira chithirite chikirumira mongo jwa Kenya thaiji. The opportunity we have to work together
across political lines, across different divisions, is much more greater than the challenge and the crisis we have in our hands. Keripotra Toshawero Reakwa Rieto ni Mutugi Kare. Muthomi Njuki na threat nende Rais Ruto ni kuthura atongoria ba mabangano ya Azimio nebo John Mbadi, Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya na James Wandayi Kirikanjo ekia minister na ugite Kenya itireti itaboya na kuina bata ya Oromo Kyuria kinyatongeria ba county ya Tharaka Nithi kwatanira kendo kubiria county ho ariteta yakaita kakurugura St Peter's Kajoke Vocational Training Institute. Samuel Geshima na kulikiria. Nyuma ya Rais William Ruto gutangaza mpongeri ya mawaziri 10 bana bago baumite kiri murengo wa Azimio, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kathite itagarire thais akiuga ati untu bobo kawatithania nthiguru ya Kenya kuma kiri Kinyamara kira kujagirwa ya nkujanio ya gichiacha. Njuki akiaria nyuma ya kurugura college ya Kiobundi ya St Peter's Kajuki ira yakitwe ithirikari no ariuga kuringana na mathina magichi cha marathirikari ya Ruto irakurukagira ikurari na ubatu bunene bwake guchwa ngwataniro na murengo jo wa Azimio kenda Kenya ithina mbere bwega. Kenya baria turi kuri bantu bakinya go kauga tutigire na ndwa cia mucie tugwatanire twambe turone bura bukite mugeni wa muthemba wa mwikina yagacha gucha mucie gwaku mukiro na muruwa nyukwe neta murutha mwamba gutigana na ndwa yenu mukambata na buriku da ino baria turi bai baria nkona tuthiete Kenya ino nuntu neno ankinya lazima ingiaruthiru aruthirwe munene wetu wanthi atena na iga kuruta bura bate kuruta kenda kugia na amani na peace kenda turuta wira wa kuthondeka thirikari thiini wa Kenya tuwirwa. Njuki ariuga kwombeka ukaigwa rais ajukitie itagaria ririda guchotethio bwa Azimio nyuma ya munini wake Rigathi Gachagua kwambiria kumumiria kiongo. Anani ukaigwa ni rais ni buna za kurutha nuntu antu mana turategemeete ya ma number 2 anga number 2 marajimbire maambira kuga hii ni company tuko na shares tutafanya munene onagati gwale wenga nuntu andikanate ariuga atongoria ba kaunti no ibabatiri kuthimbere gukaria thirikari no irabachuire na nthithino kenda kaunti no itakingirwa nja into bikiriwa na Kenya bantere irachingi thirikari no tikete kuma ino thirikari tukedada twamechirira thina tumbeke toru tukinyeta gukinywa ni muntu ni kuba tukweta ora wale riani mena Uhuru Kenyatta twebitha twachiria thirikari kena tugwata ngecha kuthikiriria chuchu mare kunchu na uria rontana na atiriro ri guturuta ene ndo ribwe karire mbegucha matonya muri kama kitagaja na ino tudachia kuno waturi guku nikarume kwenya na mura turumire mutongore tukamurumira nuntu nake tutiomba kumutiga thirikari ira twachiriria ire chagwa ni mambo John Mbadi hata sisi tuko hapo katikati. Mwena ugu ariuga kwambiria kagitaka Kenya batiri wetigiria kuringithwa chiacha cha kumenithanwa na mutongorianwa uriku nuntu nyumani atongoria babu bachoka guchwana bakawatanira bakaingira mu Kenya nja antu monde ma centro na eastern inde kuringa kura gutoro mborunge twinaga taburia tutikwenda muntu muna tukimwitakira nkwiraga ati gacha kuthungira thirikari ni kigero gituma turinga kura iri acha gutuchuna thirikari temo ama turinga kura iri acha gutuchuna thirikari lewo munde no ntware kunda ni gatagate no kwa muti kumona kule tukaringa kura lewo no ntwa mathithio ma muntu mutongoria karinga gerwa kura kuringa na wira ro kuruta tekeno pambana na muntu akuria riani no muntu riani no gwatirite thirikari na ino maina munene uria ungi kiri kiatho giki gataria na irachibira college ino yakiritwe ithirikari ya county ibapetwe wira nebo gutetherua ithirikari no kirima ubatu mangi marabari namo tambira ni bwathira wathira polytechnic imwe ina nyomba ciiri cia the same financial year ciganene mwana cio na bantu bakubi na hii shule tutaendelea kuwepo na tutawapea walimu tonto akuinio na kukenwa hiyo shida ya maji
hiyo muhesabu imefanyika. Sasa sawa wanafunzi, hamutaenda tena kuchota takareka mubira kaukaboe wa baba tutetekeria nga bana romba kwanginya mibira baba one njoku ni akolomba into inene kaune ngogora amana adibola nionde mwarimo ngareta mubira wa adibo both boys and girls ngatoma Zakari pamoja na net sawa sawa. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Kajuki gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Akari Bamiru ibonanitie kurea kwanirwa ko kumania na minista bakuma ngwataniro ya Azimio barabethirite bakiolo tawani Rais Ruto rabawete ruteruregani na thirikari ibatumirite maandamano ya njenzi kweguna babongwa kenda gutonya thirikari-ine nibagwite njenzi batara rabawgiti bakwenda ruteruregani na thirikari kona twanya thirikari-ine Muthuri Muriuki na ndatoi Amutongirira mugongo Dr. William Samoei Ruto kwithoeberetie minista bawe barakurikira bo thirikari-ine na nandi kuonekana akithura bangi baberu nyume maandamano kuthoja kithithika muno mwenja tongeretwe mbe mbithi kukirikana kwina ngumene bunene thirikari-ine na siasa nyingi na mthiro na arua mutongirira mugongo akiongera minista bangi nyume barathurire kume kithiru nonekene nandi akithura atongeria barabe kiamenekirega ni thirikari-ine kia ODM donte bonte bubu akandene mutijo akangangi mbethobe na uge bubu Nandhuri mono Ruto ututarira mtu tambandri mtu wa Ruto imwamba lakini dhairi utunako wete Ruto nabui itodhuri Ruto tuba mtu taparanya mukuru asave tenga bana mitajahire MP na ndakachie na mandrigirio ja tano batona nguge todhuri mono Ruto natuko na kumura tugachoka njirene kaire na kaire. Hatujafurahishwa na rais wetu kwa vile amefanya. Mimi sijawahi hudhuria maandamano hata moja, lakini kuanzia yenye itakuwa next lazima tuhudhurie maandamano kwa sababu tumeona vile huyu rais wetu amefanya ni eti ameunganisha serikali kwa ajili ya handshake. Na hiyo ameunganisha chini ya maji ili tusielewe, lakini tunakuelewa sana. Wewe rais wetu si wetu ni mwelevu zaidi yetu. Hata sisi tuko na mwelevu wetu, lakini tunataka kuwa wewe ndio kiongozi wetu. Lakini kiongozi lazima asikize maoni yetu. Si kuunganisha watu wazee wenye wameritaya. Kama mtu ameserve gavana for 2 terms, hapaswi kupewa nafasi nyingine ya kuongoza hii nchi. Hebu apumzike, vijana wengine wainuke. Kama wale rais wetu ulikuanga youth for Kano. Saa youth for you ndio wako wapi? Kulingana hapo nandi bagite manto jajo nde tipo mpembize beta bagitetera. Kati ya yale mambo ambayo watu walikuwa wanaandamania ni gani amesuruhisha? Ametoa wanyama wale walikuwa msituni na akatuletea wanyama wengine wanafanana na hao tu. Kwa hivyo hakuna kitu amebandilisha na hakuna kitu amesuruhisha kwa hii generation ambayo inaandamana. Sisi tunamuuliza kuna tofauti gani ya Moses Kuria na mwenye ameingia kwa nafasi yake? Wao wote ni wanaitwa nini? Ni recycled. Tuna recycle corruption tu hapo. Gankuga uria rais wetu ombete kuthithia ataomba kuthithia mantu ya mega nuntu bwa gucokia magwaciri yaria araja butete inkuromba kama sisi njenzi tutarundi kwa street tugacoka street-ine kaire na nuntu mantu jai turario kanyangira tukiugaga mheshimiwa wetu akaomba kufuatilia mantu maria turapendekezaga na nuntu atiromba kuthingatira mantu mamu inkuona tugicoka street-ine na antironga maandamano mau mukono na narua nkwambire kujonga mukono. Kirio kiria kinene ni gitumi mutongire mugongo acoketia siasa na kirio kiria kinene ni gitumi mutongire mugongo arathurira siasa kairi akinya nguruki kureta baria baregana thirikari ewe. Opposition kuleta kwa serikali haikuwa issue wakati watu walikuwa wanaandamana. Gen Z haikuwa inaweka hiyo kama matakwa yao. Lakini sasa anataka kusuruhisha mambo ambayo hata haikuwa kwa matakwa ya Gen Z kuandamana. Gen Z baraandamana ira ya kuga atiri thirikari kana waziri batibatere kwithirwa be baria ba wanasiasa. Na thaa ici ni tukumba kuona ati wao tucokeria wanasiasa thirikari-ine kana ki nafasi cia waziri. Kwa ukwe na bara bathomete boega na bao na baruga ciao nja citena ngugi nibo baraandamana
aumbete no bathithiria atia irira akachogio ona kinya barabara bakuru ta Wycliffe Oparanya anto bwana miaka saindi. Tafadhali kama yuko willing asikize maoni yetu. We want change. We don't want corruption in this nation anymore. Change kuje ndio kitu tunataka. Sisi hatuna haja na kuendelea kuandamana ama kung'ang'ana na yeye. Tafadhali, what we want is change. Corruption free nation na watu tuwe fair, hakuna extrajudicial killings, vitu kama hizo. Sisi ndio tunataka. Hatuna haja na hiyo na toteko nda handshake buru handshake toteko mena komigwa tothori mono Ruto ai na batu asana to kunyerwa itokona nyama guta batwira maguta batrekera taxi lakini bachokire taxi na njere nyuma beto beba ujinga na sisi tumechoka kubeba ujinga na serikali ya Ruto. Muthuri Murioki, Waro TV, Mutiro Kangangi. Ntu na barabedrete baichala nende twanyene mwanya to minister ibo yukitie kanya ko kuonania ugabo ukurukira mitandao ya kinende ya Facebook na kinya X barapoloti bakumangotana no yazimio bakioneka ukenera kwa wandu anyu mwanya chiotongiria na kinyo kadha. Rais Ruto nitagairiru. Rais Daitari William Samoei Ruto nareketi otumiri antubangie komi barende kidetie kuyuketwanya mwanya kedirikari yekie. Ruto nende akioneka wikira kathatine azimio na njirayo chala kia mabakatha barutere kuyukia ite mwanya bya minister John Badi oranwe mukarigite wa kiama kia ODM ethira kine kairwa ite kia utuka minister wa kigena itikira kia arena Professor Njuguna Ndung'u. Na biora wari ngabana wa Mombasa kwa ibindi biele nedriti akioneka ya mundo mnene wa rais nwe Ali Hassan Joho edra kidana kwete kwa minister ke ministry ya mining, blue economy and maritime affairs na ukurukira mutandao yoke wa X na ginya Facebook edra akioneka chokia nkadho na ukadha rais numwa kanya kau jogo aikadha kinyamurungu no ntuboku mwakanya kakuritira Kenya ngui kirengi akiwa kinyari kyokurukwa ni mbunge aikairutaniri yake ndo tira ndigura Kenya ni kudira igeta na mbere na njira kuria ministry Urawari minister wa barabara na nende ikitokere ministry ya Ndukimbithe na michezo nwe Kipchumba Murkomen aichokia nkadho na kuga kwa bimebili biratithirite ngwene na yukitie kaita kaune ndiwichokera na kuthugania muno. Kipchumba urawithirite ari mukario munene wa rais nethirite agita na mbere na wichokera nende akiromba kinyatha chiari kumania na burethirite akiarira kia mantu yegie kinyamikirekie na kwa woina no akwithira gichokaira na tia ndirakionania rikumia ruringi. Rebecca Miano Antonia Kie na mbere tena kuwa nigitio kinene kyo tungatira Kenya areti tena mbere na uchokiria rais nkatho ni omuchala etene kiu. Mukiama omukatha wazimio opio Wandai orawithirite ari mukatha kire kumeneria utungeria kwa rais Ruto onekane ndio kunekakanua na njira yo chalo kire ministry ya mainya neo energy and petroleum nobuo kanoka ingana no ntukurukira mutandao yokie naona kiete chokiria rais Ruto nkatho ne kumwakanya kau. Netite nambere na kinyocho kiria nkatho Raila Odinga akiwa nethirite amwete njara kire ukura kisiasa. Daitari Alfred Mutua ni akiwari ikiokurukwa ni mbunge akairutaniria kiroriti ngwebo kieno tigira Kenya ne kwithira igita na mbere ora kubatire no tabangi atiolio chokia nkatho ki rais Ruto. Na nyuma ya gwetera ethira akiweta wa ministry no iriku ende atikone o muheta Moses Kuria atiti nyuma ende na chokerete mwangi kyunjire nkatho ni kira kuga niwe o muchokiria njara. Kuria okurukira mutandao yoke wa X na idhurite nyuma ya kyunjire kubuto ngwemo akene yo ngiriele na 20 wa Kuria nwethire kinyamura ira bya kurabye lunch onto wetenende kaitaka mwangi kyunjire na mubudiritie ontobo. Mukiama mukatha wazimio Wycliffe Oparanya Justin Muturi na Stella Soilagat ni bangi barabethirite bakine nkairo ite mwanya bya minister. Right, na nikumira kinda tuko da tukiona kanya kakonoka ende nchokerete na ndeto ingi kwethiro gitakuraya.
Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na za mirongo ire mwanka magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe shia kushirire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofaiti ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. 6 laps to go. Can he produce his best form of the season and take the goal? Now the race is on. This Olympics, we're celebrating the gold in all of us. It is impossible to quantify the excitement at the moment. Stay connected to GoTV to watch our athletes go for gold in the Paris 2024 Olympics. Only on SuperSport. GoTV. Love it. Urina kamwako gwaka Mujengo Hardware irere barabara nene ya Meru gwita mawo mugaruna White Star Hotel irena ginto kionde kire mubundi wakwa ko batara mwako nejo turina into bionde bya plumbing, electricals na kinya into bya kwimba bya mithemba yonde ja mabati, simiti, MDF boards, mabo sheets, granite, chandelier light, bulbs, sanitary ware, electric cables na kinyarangisha mithemba yonde na bionde wendairwa na magurija kunganira muko jwaku riungira ndwangicie to Nairobi Tasia Stage, Gate B, Feather, Machakos County, Katani Limas House, B Center na kinyabarabara ya gwita Mama Lucy Hospital. Kugwata manto nkurukiri turingire thimu kurukira 0723 500 265 kana 0726 604 388 Kirigori Nairobi na Gori Meru turingire kurukira 0715 883 358 kana 0702 349 810 kwa rarira customer care desk yetu. Mujengo Hardware, your reliable building partner. Furahia na Star Times. Enjoy our amazing channels with the best dramas and telenovelas daily. Discover your love language. Will you marry me? Words of affirmation. Sure, I like you. Because you're unlike everyone. You are my baby.
quality time. Life isn't worth living without you. Receiving gifts. Thank you. Acts of service. And physical touch to build a love that lasts. Furahia na Star Times. Buy the DTH decoder for only 2,999 shillings and top up 200 shillings to enjoy unlimited entertainment on the Smart Bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go, anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. tuchokanane ati nabo kariba marani baureti rais kuingia wirani bwa weke boige mirandi reugete akathondeka ya imwere ya barabara ya marima witeriga mwaka jesira kandathi bethirite bai barabara ne kumwaka yumo kuma yakwambiria kugwithwa nankuruki mirandi engere thirite ninde geta na mbere bendekithetie ithire ikirikakia mathaa makai matigarite tukinyira ndiongia mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto ndenia gicigo mbunge kia Marana nkinya kaunti ya Tharaka Nithi agaturi nterecha kiega nguru ara mutongoru wa mugongo akwirigirwa kurugura murandi wa Huduma Center ya gicigo mbunge kia Mara rwimbo ruri rwa gutonga ganara kuthirikiria kuragura tigarite gwethate twi thiini wa Mara constituency project ya kerwa akiumbaga ku launch project iratu nuntu bwa time ire najo tukora turi ata akiumbaga ku launch Huduma Center the youth modern Huduma Center iratu akire na CDF yatuka equipped ni trikali number 2 tu na police sub county police headquarters iratu ina yake Gangulu na namba 3 kwena project yetu itagwa ya Kirumi kia Mujari irrigation project. Kirumi giki kia Mujari kia rungamire tene mianke 13 mekubi na nkinya mibere kiira ya bateri gutumika kiri murandi uyu ituraga imami guntu na guntu kiri gicigo mbunge giki. Nitugukaribisha mutongoria kinye gwetu na ndegwa ejeta nuntu bwa Kirumi kia Mujari na niyo ndeni tulisomana tukauga atiri ni aturetere alikie roje tuone roje rwakinya roje ni rumaendeleo tukunoga muno ni gutura kwirwa ngono jia Kirumi kia Mujari water project na kuma gitari utwatwire kwirwa no mundu rutala gitabungi tutorori Kirumi gati akariwa na tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi baragwata mutongoria uyu ugeni amwe na kumugwata ugeni bauritie mutongoria uyu wa mugongo kuingia mawira na nkuthoma ranenkanire iguru ria mirandi mwanya mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya gicigo mbunge kia Mara ndira mheshimiwa Ruto tondomete kweja ndo promises ya kwira ndo akarutha nitafanya kogu no tu ni tukumuri tena eja netikiro tukumuri anake twateka uramira rio kinyano etha no ile tukamurikana nayo tonto na mumonde aturite akarutha utinto arutire nombi rwantu nebe umerie na batikatinde kumukira kana kumuigwira kiao niba mwire batikutinda kumuikuithirira bamwire mundu monde atuiria gaturuthira akutufanyia mirandi yu yonde eranire gutina umuthiite na mbere kogua na kweja kwae tukimweruka Magatharaka Nithi ni amikishuo na ketho ni murandi umwaki ukuambiria na warika na tutikwenda kwirwo kambiria ntuko fulani tiuga tuone wira wambiria tukenda kumwona ejite kuronchi wira we muriku tugutinda gitwira kwambiria kana kambi kuringana na kaliba bagutire murandi waronenkanirwa uthiete na mbere kana warorika mwanka muthenya we munthi. Tumesoma budget, tumeweka pesa bilioni 60 ya mabarabara na kati ya hizo mabarabara ni barabara yenu ya Chogoria Weru. Simebaki kilomita 13. Basi hiyo mahali imebaki hii watu wakiwacha kunisumbua nipitishe budget yangu na kuja kuleta pesa hapo tumalize hiyo maneno. Tuko pamoja? Mirandi no riogo murandi wa barabara ya kuma Marima kuthi Weru kuthiuruka bwa iriganja ici kuthi Mwanka Chogoria. Na tataja barabara yo tumba kwa ribwaje muno tonto barabara promise tu anenkero ni mheshimiwa Ruto ona gutegi ndukiarutha nombi leo kato kwenda kuuga ndio ngano ajeta ko liunga ni atu hakikisira barabara yetu ile kwenda ile atigire atu ile raia ekirwa lami Tharaka Nithi county ni atu ekira lami murandi ungi wa barabara ya kuma keria kuthi Magutuni murandi ura withiritwe ugiukia mpaka gantugoni tore gutinjira nwe motonye kuma Mara gwetu uti barabara ne motonye ta county
na guti barabara ekiritwe ra miekuntu gukinya no kilomita no jiri tondi amagutuni kilomita tairo tijekirwe no ni manisu ne karinga no tinya kilomita jiri. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. DMCs bakbunga kaunti ya Meru bethirite nindi baina rwaria rokwebelia ngavana Kaira Mwangaza gitine babunge wekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Muindu na parombete gwitithia na mbere nindi kana gutiga gwitithia na mbere rwaria runa kwa ngavana Kanya Kendomba kwithira akiritangwe ndethirite gita na mbere na kwa maitia ya raya rio kinya timbia marito na wiba batire gutigana nwa kethira kita na mbere kuritira Amerongwe. Jatigerie madhaja makai ya kibunge kaunti Meru ringira kura rwalero kwebire gavana Kaira Mwangaza gitine nandi orwethere murungamiri okurunene kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Muindu na ugitine ategeretwo na kuna mundu mbere MCs babunge kaunti Meru nondu gutire itumbi thau pia kuingatia gavana gitine utiombo tuweka governors bonded 47 ka county siende 47 utiweka Meru county no ina governor ora muthuku kabisa na antu ibakona wira kuruta ukathi Meru county ukathikinya penjini yake morning to even every day she's doing something ati wethere county zimwe membi to badirete kinya Merita kenda batona governor woka na kiruda anything yomba gwitwa development lakini Meru county governor wale ground morning to evening na nabo complain. Mheshimiwa Muindu aruga Meru kumathocho mwankanto nyero kwa miaka ithiri nithirite ikirite nthao nyingi na nandika gitiga kinyirite KMCs babunge kaunti Meru baicokera na bamwe gavana Kaira Mwangaza Kanya athirikire miaka iritigere ndara itha ntikoni issues nene ora sio mboto maronde no Meru kwarirwa ati tumeta county singi na ito kompeaga to compare Meru and Tharaka Nithi to compare Tharaka Nithi and other counties tukageria kuona no kora rimwe Meru county koriare iko meta counties singere bato koringe tumarukere mu Ngogoro ona mantomo maibu bokaira Meru kona ni ndoku tukinya mtu nakuwa kinyibwa agi associate na Meru county oprato wake na tugetwa Meru tuinde tafadhali iganirie to runeshima tenu kuthukirie to mu Meru aturagate to miaka mithiru yonde Meru ituragate yetwe na kenderea kuthombera kathari Muindu urokwenda gitikio gavanene kaunti ya Tharaka Nithi 2027 na ugite mugongo jwa Meru ijwa mbiririe ni jojo kumbatiri utongera wa mwekoro no te ajere onande MCS kunanga kiroto giki tafadhali twitigie ni kwathona antu aka ndigure gukura twinyikirie ni twathona aka wanapo tubanenkere kanya tore babomba kuruta wira tutie kuigwa nae Meru county pamwire bongo bakuthura mtumuka tikaba muthurike gikabonye wera kawera barutirete human rep iba mwekanye ndigire we are grown na ibo kona kithi the best performing governor in Kenya imoketa wa Gladys Wanga kathiko basire bali kwa kunde kona kombera kira kwa umbo wanja kawera no akutawera mbaya sana ne okoti emirogoro bwantu kwenarwa neregeri kwethire gito gambi bwayo ethro musona jo kethro jo gitana mbere kana ajukarungama muna kuatere kokeja kwa musona jogeta na mbere namba MCs 43 kana 46 ne kwethiro ikendekana aranga roko wengi rotero Mwangaza na kwethiro akenda MCs 24 kana 24 kenda kurungika nteto eje nteto na shokuma kirikanywa ni mtu wetu oroto kundurete kumakire moshomra jo MCs batindete na joro ni jo wizo kumakire kaunti mwe moturi na turete bagwatirite namba MCs 50 kenda kumubire Mwangaza ntukwerojo nke reporter Ntoshero TV kuma jake ngine kinene kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera ndo bo ekarikana inde bedange kurikana kia koti warwero ne dirite gita na kwaro rodo tedra rogita na mbere rokubangiri kwedra rwikaru mwankora ne koti kedere kirita wa muri wayo ntuko yanjuma tatu tugembede njana ke kuma dokone ya miadene ibedrite bakyuma erabone na kumeneri otongere bongavana Kaira Mwangaza kumania na yaraba kone moirane kadumba yaredire ebe Kaira na taingia ikodira nindi bagita na mbere na kuwa ne dirite kyura kemanto kadumba yarari ingia indi mwankira nendi ontobute dira boy karika Kelvin Kimadi nandatoi Iji nzukenja na keburuku mathokoni ya miathene wa dini ya Kenja yeshio na bunge ketiga ni usti baraba ukirite buru gavana wa Meru Faith Kaira Mwangaza ni ontoba mawira na yawe kathomba ntere yi mawira na ya miundu buru yare yatikinya na ira kinya anunu motion yo impeachment yo ito yunga 100% no to na gavana to na remingo nyoe
Another thing governor to no ito ko mea thene turi ne yete a promise kabros ge diria lo irio nye thai governor to na promise ite mataya ko nge loko na yange yankane inya ya ari ko ngo iyore ko yange bona ya loi governor to na wete KMTC again jaro ko ro nje thai no governor to na wete ward block era ya ndene ya level 4 hospital ega ko nye thai ra kwa ede tire ko menga bane to nyo imurongo na ba diwimpichwa na ina muntu onge ndene diania west wo awe to kai dia oficinera ya west subcounty administrator muntu atemenyo tethia inde ko me agetheta ami ekenga muntu ata mwamware MCA no ntoke agwethe iba ami bate murita ngavana no endra into inject into kere wane antobo ngavana ko ya mwethia ngwene ngavana na twikirite inyoruru na okua no ntwakwira antu muthanyo rongo akarwa magarongo yantu bonthe abera akaua mbere ugire twakte mbere ne ite mbarua yauma mbarua ire mu barabara ikumjia mea thene location mbarua yathukangirwe saindi nkurukiura yabwirite kurimwa na mea thene barabara ito doeririte ikumi kiraura ende ngabana ngurira kumya kithi gwa kana kithi akwathawa no ntubara bakwira kithi kaethia ndenda kaethia buru aokera kithi no kwatha akonelia bira waugire na kanyu aku waugire mata yakane oetharu ureu na ruareka chiaure chionthe nende itoriari wengabana na inkorwa buru ni impeachment eu ochoka kahore ochoka baatwe meathene lokijani kana tigania wasi okora totena mathoni nawe kawira na murea kankurwa mandrika baro tigania west ngekwira ko kana no ntubatu tu hito ofisi ne gutokeya tokero totirare na appointment twajogua twajogerwa omeara imuntu oguo etawa kaethia gwira kaethia na muthongo batwira batu toteweti na ningi batu otwere namba itebui weire meatheni oto wa namba wera mjamani wethoko agoringere rukorura we ukoya lakini nerwe thoko kera thogire kabrozira chiongo twirire watwikira oteka brozi otwikira otwirire mbaru nara aguru bagire ma dawa igethero yankana ote dawa je yankana nerwa owe manto yagu yonthe ya urongo iboto yete kona meage gomi ororea no gogana ungi thukiye kinyirite nthi buri mubunge wonda itari John Mutunga uria wikutwa tabo mwankathai batuka twina gwithigira no ntubwa MP uria tuthurire etawa Dr. Kanyuethia Mutunga no ntwitogirire rugire twamwaguro inyingi bunene atwa promises the fake promises atwira atwandikirana atwira atwigira stima atwira atwinjira ndroe atwira atubwitheria lami lakini ke mando yondo de mando omba kubwithe kinya bumwe kuthilionga nara parliament inodwika gona korwa inodwika gona kulukia motion yo dorana nthina yenda muntu atomba kurethia nguko ege na mwamba akeira nonto mwamba nonto na twetherie batumbea na twitire mbea uma twembea igwa butona nonto muntu bigibigi athagia bigibigi akanya bigibigi ageana njo theri gago mama theri inya batu tutomba nya widie tandene buru batu twathirire nonto batu Mutunga na twetherie utevio atukanyakanyire njire yagura na twira twa we agurire njira kethira tuwe Mutunga agurire njira ri no aturi agurire na batu tokwandikire tokwere ngwe wa MP weto twariria nara mbunge utwigira njira elami itureigirwe orogiwa nara uraya na mbeja into ibietu isawa njo wete kwa migongo yayo tima loi katukaira into bietu ni into bietu tuchokeria milioni yele irone kerwe no katwajiria utunengerejio kuna MP bange bonde baba vutre yes nonto ke mantongasi mbete okareka ndene Kenya ana baba ingi bakwete na baba ingi bachoka ko ba apologize na indrege tinyani MP eto apologize yesterday lakini rwari rogeo brara mbe kwaria irwandore no ntwaragure na ichebwe tage voti yes ikona ni batu agari batene west ibatu taijebo to tage to ramana na ningere thai thange ndo mwera ko circulation ya mbeja radio video circulate last week yonde ete no tomba vaiti ani to ke dio chanuka itomenyete akicheto atokani ranto bakurira ya imando ya mbanje direte kuthoma weto kana ketwinde nyingi okayo ko na ngereka no atire okaira anto atire oni
kinyabo thabo kwa ndombetheria muchende na ntu beto o kwaria ru ari mutonyo kwe ndi muntu enu kinyani kana leo onigero kenje ko ningaro na ntu enu bakiania kura antu wa mutunga bakiania kura bongo nende to muringare to mutume yo twatha enduoga yako tomberukia mbecha ukethwana kimbecha ichuika to mantu beto nginontu itwetekererie kuria mbecha mwanga wete Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Icibitari ya Kibunga muthenya gwe mthiara gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki aumbire kuruguria mashini ya imbi ya kuringa mbica mindini kingoyo mba gutiritwa tutimite level 5 lami level 4 ukiumaga ukathi kuringwa mbica waunika mbi unika njara ndakacia bikibiki utigangarithwe ndikuga unike njara indi bahati wacha kunika njara utigangarithwe marimanti ringi utera muciari mathama mengo thita marimanti na tigiti a machine ere ya ananimbegate ya marimanti. It is more modern no ntone njeru ina ndagitaru mweru che urothomete akathiria kuringa mbica eta wa radiographer area machine ya digital yokaga mbica ni screen ukaprintro aba ukadira karatathi gaku kana ndagitari agatumira i Nairobi akirogu nibu ekari agatumira na computer akauga boria gukuruthwa tuko pamoja kiri mashini yengi yembia ira Njuki ombire kuruguria cibitari ni ino ya Kibunga kurumetu na maici ndiria wina mwana ute munenkere mwana na chumbagirerua ari ndeni tebwama ajuda kwa mashini iriku etagwa ultrasound iroba kwa ndagitari ukaba kwa kanyamuka ina mbebo akathirukia mukonye wega agakwira mwana ni wa karume kaniganka mbere agaciarwa na acio akwira mwana na mamiyo kana ti mamiyo wega ituba yitikia kana orege machine unu umuthi iraretirwe goro kira ukombojire na printer yonka iri kiuga moroto wa kimunene igutigira mautungata mogima bwa mwiri kaunti-ini ya Tharaka Nithi bukuthaga ya nkuruki ira muitaga plaster yombagura kuguru kana njara sahi ni wapi hapa nayo tumefungua mpya tumeleta mashini zake na kila kitu tuko tayari kwenda kazi ndithiru na muratu gwaka nyomba mbiganu tutige gwaka nyomba cienge tutumire nyomba ituike cia gutumika wega no twake wadi yenge ya ukirugita na njiroka uga kamunyo na njukire maruta munene muno ne malagire nyomba yenge ende nyomba ri mbake na gutwira kuthina mbere ku gutenkura nyomba ru ne thiga ndari takora wala kwena nkurani hospitali sio manyumba hospitali ni nini ni huduma services na ndio tunaleta karibu na mwananchi ikagitani wakwa karibanteri no mona kona ni enkena ciao ombite guteriria thina nkutho iraba ithirite baikurukagira mono cibitari ni ino ya Kibunga wakagita ndo namba ndenji ndathire kiumia kimwe ndathi marimati ndaringo x-ray kwari ukunika ndagwita kioroni lakini all the same daktari napo thina daktari baba Kibunga ni unti kuitha I'm telling you the truth bare ya lunch time muntu no mwajie bakuthekaga bakigita bora uti treatment bakuruthira muntu na mbui umeta kithioro kambo yeta gukundwa ndagwa nke ya ndandikirwa kandi nderwa ndi 50 nkori ya 50 nkedinderwa inde mbecha cia thimo ntire thimo na ta cibitare ya thirikari tokora tori mbecha na thimo kuma kithioro kae kuyana ucoke gwero gacirie muntu gwa gutumira mbecha thimoni ukaigwa gukwetika ndaya gukua ira ndako miaka guturetera ndagwa kinya tuthi gukundu ina kuga magego magwa ira nyinge ni ira tuthi ya kugura Kibunga na ito tata tutigite kuyaga tukugituthi rimo Kibunga tugurire ogo tucoke banta kuya gutindaga mwankogoro gotoreta mwana awo kerwa ukandikirwa kerwa thio kagura na kandi yakwa nendere ara na tukathio no miona yandikitwo mangiritikanyira ntagwa nwandagwa nwemo ukayo kagita bebute akera kindago tucigwatana ara tiye bago gwitwa nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Mbito Paul Gwakabithe na hiro nenderwa wagirithia kana kwagirithia tungata ndeni account ya Tharaka Nithi na Gavana Njuki thirite akirugorwa kia machine ya radiology ndeni ya cibitari mwenteri wire kwirigirwa ni ndi kuguna pokatha
akariba county nangina kunati akariba ndo murua mona bidabo kariba batongereto ne county commissioner bamiro ne babudite muchimanyo kwariria ukarientereyo bakeria ne bachuete ne ndentaira chia kwagiridia na kinya kudhiria wagage bokari burabonekete utabarikia nterium nomno kewamba bondethia Nicholas Chabari na Ronuru. Kirimo chemanio rokoruthiritwe ntere echiando moru utongoretwe ne county commissioner agwa county ya Meru Jacob Ouma wakwariria mantu makonenie na kuthiria wamba abwandithia babutabarikitie ikuwataniritwe ati operation ni uma ne kwendekana na ara Ouma augite bari mabitha abao karia ibarikitie kwarania na county ya Isiolo na kinya county ya Samburu na bakaithirwa baenaga operation kanini beterete thirikari ireta operation inene iregatigira ndithi guchokwa. Commissioner ya polisi na babonde bombete wetanao na bakona na nyachibu wengwa kwa mekinyo bone yirea na ngombe cietu ikono na nyabiyana bikonekana lakini ote ngombe nyemwe ya ombocoka so itukuromba thirikari na thirikari ina machinery yo ina instruments yayo ni bati weta Samburu ya turaidio tonga bwetu na antu bara betu bombito kwe bombito toturo kama obwantu ba ibethetie ni othoko so antu bai babati kufunzwa lesson ni thirikari na batifunzwa na njirengi iti ya operation itukoromba operation ebwithwe na tafadhali operation ebwithwe ayumbi bunkura bochukume thirikari na ontokete na chikro bicine bochukume operation akete obanga manto ya kwenda thirikari ya serious kidogo nikenda manto ya mpa kuthira thirikari ikara kulegeza manto nyamwamba ya rengi ikiakwe ya mwamba ya ngambe beta bakiru no uko kabele bakoyo bakaretwa bakathai ko mwanga bakaruta muntura na munturo akathai kwa rathika kabwithia bura akathai kwa nya maisha utiongo miria kuya atakathai kwa maisha nontu kitha ukayo uthai kwa maisha utianga chinywa ibangire kwetika bakenda kuya so ituko thirikari ya serious kidogo nikenda tumba kubwithia mantu ya ni namna gani ng'ombe ati ikifuka ikienda kaunti nyingine haitawahi patikana na huko kuna askari yote kuna serikali yote na tumepoteza maisha ya watu. Hii ni justice ambayo watu fulani ananyanyazwa day and night, serikali tu ikinyamaza tu hakuna kitu inafanyika jamani. Hii ni kinyume cha sheria. Kama tuko na sheria tuko kwa nchi moja mtu okolewe. Ng'ombe watachungwa kulingana na mipangilio ambayo itawekwa katika every other sub county na sub county security team. Na tukasema ya kwamba wale mifugo ambao waliibiwa juzi na ambao hawajapatikana tumepata idadi kubwa karibu 75%, 80%. Wale ambao wako katika county jirani tulikuwa na mkutano Achas Post na commissioner wa Samburu, commissioner wa Isiolo na hata Marsabit, na tutaweza kuwa na small operation, mini operation ya kwenda pale. Na ile operation kubwa ambayo iliahidiwa na waziri wa usalama, ile operation iko njiani, ingali inapikwa na hivi karibuni ikiiva yale itapakuliwa na ile kazi tutafanya. Nkuruki iyogu Ouma na ugite ati kwanjiria endi mabitha bokaria bakathi na mbere na kubanga na gabwega. NPR watakuwa supervised vilivyo ili wale ambao hawafanyi kazi ambayo waliandikiwa waondolewe katika orodha, bunduki zao zirudishwe ili ndiposa tuweze kutafuta watu wengine ambao wanaweza kufanya ile kazi. Thirikari yotoa indi NPR baro bonde ba tigania east, tigania west, igembe central, igembe north na Mutwati. Bonde ba ikro in the list nikenda tumba kwithira tukiarakia nabo tubanga mikakati uraba bakombokaria ng'ombe. Komando Moru Egebe North, Petan Class, Chabare. Julius Kabira anarombete akariba wandi kumeria na gutika maandamano ya wenyange bone nyuma ya kariba kwandamanira barabara bakimeneria mu bunge dankile. Kabira na ugete akarani ana kilini kenda babwide mu chimanyo na kuthikira matheta ya kariba. MCA wa Thiruru na gicioni kia ubunge kia Gembe Central Julius Kabira Ntwambao na uritia kariba wondi ye ukireria na kurekana na maandamano ya wenyangia ya rabethiritwo bakiandamana bakithetaira kuthukanga kwa barabara ya Thiru ira ibati kwithirwa ikithondekwa ni mubunge wa gicio kiendan kile. Kabira akiwa bayeka ikaro na atongeria nabo kwariria thina ira ibainyite akiwa wenyange burabu kubwithika maandamanone ni bukuthukie turari na ntuti wa baita la hasara nyuma ya maandamano. Kwenda kuria antu betu ba Thiru market
bethire by patient kiume gitu kana ntukwira ikombekana twike mucemanio na atongeria kenda tubariria thina cio itukuibwa na nkiromba weta wenyengeka bwengele kathiru athiru yetu na twatura athiru na no mwanka tukuria athiru yetu turie twendene na ara kwina thina muntu wende na atwire na tukathikiria inkuona thina ira bakwariria na kinya woni ngukulukira cio lakini nontu inya yetu ara yokinya no au yokinya katukendelea kuromba Murungu na twendane na ingwitika yo yonthe antu betu bakuromba yakabwa na yakaira kukimenyekana ikundi kia baraba kuandamana ni bethiritwo bakithuka miunda ya miraa na kinya kubwithia wenyangia bungi thokone karomba buru into bira twina biothe athiru ibuo tonga bwetu na ibwite tubwite kumenyera kinya masukuru ira twinayo into bira twina bio na tauni yetu kenda yithira tauni itikweteka na rietwa riri ni ara kinya kwa bakarania na mubunge kile ni kenda basemania kuthikiria nkayo cia kariba nkaria mheshimiwa Dan kenda turaria mucemania athiru twiyathikiria mateta yara antu bathiru bainayo na ingwitike kinya we na ushugulika mantu yau na inya sana na mantu yau yakabwa nkuluki na kuromba kariba wondi yeje bakenda utumiro buthuku kuruthanwa na atongeria bo na kubwithia wenyangia inkuria kinya antu baraba Queenside baraba ukumandene ni athiru bakwenda kuthukia tauni yetu na itweba ni abo na inya na antu betu twabuthikiria na ndio utuku na muthenya thaira bwambita nkeya tukaraniria na twaculuisa thina ire irio Nkeri Mbito Marion Karugi wa Kenywa. Na kaunti ya Meru ikionekana ndio utongeria kima karika yeyo bia kuria gichinchi kia 25 kuma kiriyana kiana barabo chiara kaunti ya Meru batikurana lewire kubatara kumania na mirire yo kuringana na Food and Agriculture Organization for na Dear Little Sisters Foundation na kitongeria ni Florence Kajujiba ugeti ana barabo ingine ndi bedera bakitia irwa bayoyo na baina kwedera bagita kurimion to barabo tia irana banende batina lewe kubatara ndene ya mirio. Ori kaunti Meru ithirite mustari-ini yo mbere na makarika ya yuate atikana banini icunjĩ kia 25 kirigana kiana baraba uchiare Meru batio kuraboya kumania na mathina ya kuria bora kubati ana baba ya watu ana baitwana na boendi tukona na ya bara mtu akikwe wakana atigaire ina ageta skuru kana ageta ngugine so ekuruba tukuritana katukwenda oboni nya mtu atigiroka yoyo bura mboga tethia tatukuwa teenage pregnancy ni njega lakini kwe mantu ya karika watu ika mtu akwe wakana ekana lakini foundation is still ne witana ana betu bare bateke wetikiria mantu ya moya yatuma bae watu ana baitwana ndira tini mother kana kwethire mtu mwethe akona mwana mtu inyote uritani arona bora bati kurera mwana atira kuraniria na inona bora arere mwana akona mwana ari umwethe atamya bora mwana abati ko inya program urenge ni utetheria teens mothers kinyabo kumya baba bati kumenyerera ana bao na bora babati kuria no tini mathora muri yo awo rende akwanjirio ciara yote na inya yote rira akanjiria kuria boya akaomba gwicokeria. Production of the food only does not guarantees better nutrition, so people also need to be educated on how they're going to utilize this. No ntubwetu miki ikundi kia Dear Little Sisters runguro otongeria bo Florence Kayuyu fauna thirikari ya kaunti Meru ibabwitheti ikarobia mauritani keri ikundi bia ekuru muno barabatia irwana ba keisio mbunge bionthe kenda bia Meru baritana boraba bati kurera ana ba na kinya kurera nja ciao kenda baibela na thina iya mona mirimo ingi mingi Meru kwina 25% ya ana betu ba stand barabati ukura bwega so tona nutrition is very important na be baitano boba kare ya boba bakaunya kedira chai kana no tuturera wakedi ya chai utibati kunywa chai ware irio tuko uramwe kuraka matai kombe ya chai ageta nakyo ugita ndene akaunya unya mbere ya mama so yo tureitana wa buraba kare ya bwega matunda kedira ni irio bagikaranga batigaikera muta maingi na tuthilukiete kie the 9 constituencies. Despite the fact that Meru County is endowed with a lot of resources and it's outside the traditional counties which are threatened by food insecurity, there is chronic malnutrition or a problem of malnutrition in this county. So this program
we are partnering with these three organizations to ensure that we reduce the issues of malnutrition. Kwethira we na irio nyumba tikuwa nibu kuria bwega ile bebati kwethira bien balanced na nkeya na example bakeritano aka na example kunywa chai yetu nya chai yencheke na mugate biutirio bigani lakini ukanywa ucuru bwa mwere na ogembe tunganetwe mtu akawata inya na oranywere chai kana tuetha imuchere ukarua muchere muno muri tumenyereje muchere tukaungania na ikwashie na cabbage ugo tege ntukira burare au ikibati kwetha balance na hivyo nto kitchen garden ye equinivo vegetables so vegetables na shujo cia ya anto vitamin na minerals na bibiriga iria anto kuona mirimo na ito coke kuria burambere twarugairwa nkima ya mwere yuni irio bibiega ngirokia irio bitukuruanga na ruarua ituko bamwe baekuru bara bamukirite mauritania njira cia kinende cia kuanda mboka kinya bate na miunde minene kana rui ibonanetie nkatho ciao ibaturitanire tutaura into birabite bati kathira inkala tutibati kuria inyingi tubati kuria emwe asoko kariaria no bati kuria matunda turi ya maembe na ueto kaira kinya na kitheti tukanjiria kuria turerero maembe yau ituria kinya ya ile yo ya tutethia yo yangika yongela thina mwiri kinya na beto tubaritane kubaira ito ukaria kaeruare kwa muonelia alafu ibaturitane manto yange ya kumenya batu turia tutekumenya bora mire tu ikari ibaturitane manto ya kuthima tukamenya rira tuna kilo cietu cingilegete kana rira itoki rira usabite ugali na green vegetables turairura ati portion ira nene ya thani ira usabirie bya kuria ithire ni amwana ithire ni amto munene kana ithire ni amto mukuru saindire bwati kwethira enene inkolo kitike ugali ke bwati kwethira geke enene bira bwati kwethira bie binge pio vegetables icio bwati kwethira singei nikenda ikamba saumire yetu na nutrient weta vitamins ire tumamire yetu yomba kurwa na mirimo na tukaithia tuikara twina afya njega. Secondly ugali ere kwitu bwati kwethira inya twina some fruits. Kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Right, mzee wa kolota chiri muthuri na ugite makarika ye ubya kurio kiria naba ari county miro yongelegete na gicunchi ke 29 kuma kiria nabyo makarika ya monende yomanetie na endo baba muchie amana kunyangwa kiwendo gachiri nongelete iba kuritana anabagwe kariana kinya kuitana mbere na mathomo kinya nyuma ya kwithira bakionana na echibo uria wari chibo kanyakine Isabella Mutura na itathamukana kiri antu arume baraba gutuma ndugu chekiwendo na riba chikuru baba inge batikumba kwitha bakinganira kiri skuru cia day schools ira majority bethera bakithoma nontu bwa stigma ira associated in the communities, so that is why tukumba kubareta in another place aragutina stigma bomba kwitha bakithomero kwa my wake up call ni kuromba all the leaders tutegere muno mero nontu mero nio ili leading na 29% prevalence rate ya teenage pregnancy. Majority balanti found na bamwe ni relatives bangi ni anabalaba kwithira bale abandoned. Sabe ni kuonania teenage pregnancy in Meru is on the rise. He still ni kuleta school dropout rate yekethire nene. 844 ira kwikuthira in the next 3 years 844 ekethira ithiri na ekethira ithiri na transition rate te 100%. That means kuketha kwina gap nene muno ira ekethira etigi na ni uthuku muno gap kwithira etigi kiri anabari bara baerwe ana na nontukagita kara mwana mware amba kwithira na mwana atha tuthomete chances ciawe kuthomithia mwana uwe nawe she very low kwa ukiri mantuja ukiaka na poverty visha cycle of poverty ke generation yeu kwa kumba kugita that visha cycle of poverty ni go ensure ana baube na ana bakumba guchoka skuru na bomba kuthoma. Yeah, majority tuguga baumete from Igembe region. So my appeal medho yetu yabwiri kuangazia that area sana muno bala baingi maiba primary school na bala baingi bali wa victims
but teenage pregnancies na ile nyingi tukuja kurealize ni from the relatives themselves. So kimwe kira gikura ni umenyo tukomba gwita tukamashisha na tukomba gutumira kinya our local administration na tukona antu bala bagu fall victims no ntwana bate bo bakwethira bashikirite nini kire mitego they are not let off the hook wegentu gyokarika so that they act as examples to the rest of community. I should think that one yomba kunyinya this prevalence rate ira tukuona arume bara baina tabia because nte kuona yeka ana ba inge baina ana te bana bandu kieo no ne bantu banene kana bantu baina anja ciao ndero arume bodithia tere na bondikira bo bwaga na bo botegerete wero TV mbwere na aru atere orento murume ndio watoto me school uniform chio ndiri bothiurukite ntureku waigwa na aru arenda kuona uniform green okera mwako ro kwekera uniform green yethwane mburu okera mwako ro kwekera mburu because keva ni uniform we attract men I don't know eni to batere kubera atiri ogwa we na tabia taiu cia kwingana na baskuru please sheria reo na tukakujukia tuno mwanka. Right, naone tukutha twekera gatanta kinda tuchiruna ni peno ntuba kwithira watanirite na batu kinye kibera bonde bomba kumbithia nderu chietu nkatho na nchine ni ontu bontu bo ndekarika na ntuku ruare ntuku ya kalono rega no bo kwena mpio obone ndi kwethera kraya kwethera kwena mpio nyankuruki na kalaoro mwethera ni ndi tuma wakwireria wetu kalawa poya ontu kwena mpio mwana anenkairwa choba amiwatela riwende ako amuringiti ma kalao kwa onu amuringiti no iko kathutela nao aburuhati watuto eto wara kone ro aretite kalao ro ende muyi uchangero iro weye neria kwa rukiri makosa babuthirie abari pa ukia kalawa tanyira toro kuya yete au atua kai chekero nende kayele ithatu no katoloka dire moya ukiratha mwanje iriware muka kiau kithei barwire cha intu kweu wachamania nuwa kwira Maureen kirimi okare monetwa madithia na ngeto Phineas imana itho ino tukubwa twachamania rukiri ke mubango yoko